ada sakit belakang. My back pain is already gone. I see. At the same time, I also got perut pun kempis, kulit pun cantik, and then you rasa sehat. Hi, I'm Steven. And then can you introduce yourself and what product are you using? And Product. yes, and how fast can you see the result? Okay. Hello, hi. Nama saya Alfred. Okay, so apa produk yang I pakai B adalah Alora Pens. First, I pakai memang Alora Pens. Okay, you know Alora Pens, I dapat dalam tempoh 3. I ada sakit belakang, and then I guna Alora Pens dalam 3 hari macam tu. Tapi I memang pakai 24 jam. I pakai 24 jam, sakit belakang I dah kurang sebab yelah, I selalu pergi gym semua kan. So bila I pakai Alora Pens 3 hari dia berkurang. And then now I already use for 2 months half macam tu. My back pain is already gone. At the same time, I also got perut pun kempis, kulit pun cantik, and then you rasa sehat. So itulah penangan Alora Pens. Okay, then what is your level of pain before pakai Alora Pens? Sakit dia tahap mana? Okay, sebelum tu, okay, dari 10 tu lepas 3 hari pakai, mungkin dari 10 dia kurang pergi 7. So now is 0 already. Sebab I dah pakai 3 bulan. Tapi itulah, kita kena percaya, kita kena pakai, dan kita mesti guna dia 24 jam. You mesti pakai 24 jam. Mandi je you baru buka. Sebab kalau tidak, sebab kita nak dia bertindak dalam tempoh 24 jam tu untuk melancarkan peredaran darah kan. So for me, kita kena percaya dengan produk tu, baru ia boleh akan menyembuhkan kita. Alright. Okay, thank you for your sharing. Thank you, no problem. Thank you, Steven.